Muraho neza nshuti bavandimwe mukomeje kudukurikira, ni ukuri turabishimira kandi turabizi neza yuko mukomeje kubana natwe aho muherereye, haba muri Amerika, haba muri Afurika, haba i Burayi. Dukomeje kubishimira kandi ni ukuri support zanyu turazibona. Imana ikomeze ibahe umugisha mwinshi. Uyu munsi rero ngize ngo mbaganirize ku birimo bibera nanone mu gihugu cyacu. Aha ni muri Congo tugiye kuganira cyane. Yego, ibihugu byose Imana yarabitanze, ariko ubu tugiye kwibanda cyane kuri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Gusa ikibazo mpora nibaza ni uko yo ihora iharanira intwaro rusange, ni ukuvuga ngo n'ubundi intwaro ihari n'intwaro iri private bigomba guhinduka nanone ndiba intwaro rusange. Nkuko nako igomba guhinduka ikaba intwaro rusange, nkuko nanone iracyabiharanira ariko ntirabigeramo. Ni ukuvuga ngo iracyari intwaro y'agatsiko. Rero nimuze mubona ibintu bikomeza kuba muri Congo, buriya n'intwaro nyine y'agatsiko kaba kari ku butegetsi, nicyo gituma n'ibibazo bikomeje kuba bibura abantu babikemura. Ubwo nibyo ndimo gutekereza. Gusa rero nkaba mbasaba ngo nshuti bavandimwe mukomeze mutwiyereke, kandi ni ukuri urukundo rwanyu ni rwiza, turabakunda kandi tukaba twifuza gufatikanya namwe. Abafite ibiganiro bashoboye kudutwerera mwadutwerera, inyunganizi zanyu ni ingenzi ku buzima bwacu, kugira ngo dukomeze gahunda turimo zo kugira ngo dukomeze tubane mu makuru yacu tubashikiriza ku bukeye n'uko bwije hano kuri TVS. Ni ukuri tubitayeho kandi tuzakomeza kuyakurikirana kugira ngo tumenye uko ibintu byifashe muri iki gihugu kiyobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, ubu uvuye mu gihugu cya Tanzania, akaba kandi yitezwe ku wa mbere mu gihugu cy'Ubufaransa. So ibi nabyo biri bimwe muri guverinance mbi ikomeza kugaragara kuri ubu butegetsi. Mwibuke yuko mu cyumweru cya mbere gusa atowe yagiye ingenzi zigera kuri 6, hafi mu bihugu bitandatu bigera kuri 7 mu cyumweru kimwe gusa. So ubu rero aracyakomeje n'ubundi gaspillage y'igihugu. Ibyo rero ni ibintu nienda inshinga amategeko igomba kwiga, ariko ni igihugu kiyobowe n'agatsiko. Hari umuntu twarimo tuganira arambwira nti buriya Kinshasa usanga gusa abamwambariye arabo mu muryango nibo atora agashira imbere. Ibyo rero nicyo gituma Congo yacu iracyaharanira intwaro rusange, ntabwo turagera mu ntwaro rusange. Abantu rero mukomeze mwihangane, ibyo tugiye kubaganira uko mubyumva mwihangane, uko turagera mu ntwaro rusange. Rero mbahaye kaze kandi mbasaba gukomeza kudukora subscribe kugira ngo tubane, ubundi mudukore share na like kugira ngo amakuru yacu ajya akomeza kubageraho uko bimeze kose. Ubu rero turaza kuvugana cyane ku bya Edi Kapende, twongere tuvugane nanone ku by'ikibuga cy'indege kiriwe gifunze nta activite zihari. Amakuru twakiriye nuko umugabo Edi Kapende ubu yongeye kandi gufatwa. Uko nimba mvuze ngo yongeye gufatwa bivuga yuko yari yarafashwe, kandi uyu mugabo yigera gufatwa mu bihe bya kera, ubwo itariki 16 z'ukwezi kwa mbere ni muri 2001, ubwo Kabila Desire yapfaga. Uyu mugabo yarafashwe arafungwa ngo nuko yishe uwarashe Desire Kabila, nawe noneho bahita ko baramufunga. Nyuma yabyo hamaze no gukatirwa urupfu, gusa nyuma byaje kuba kubw'amahirwe y'Imana arafungurwa muri 2021. Izo video zirahari mwazireba igihe yaje gufungurwa. Rero bikavuga yuko nyuma yo gufungurwa yaje gusubizwa ipete rye, aja mu gisirikare, yongera kandi kwambara umwambaro w'igisirikare, yambuye umwambaro w'umwijima wo mu iporezo. Ariko kandi ubu byongeye kuvuga yuko yahamagawe i Kinshasa, ndetse ibintu biteye ubwoba cyane. Mu ijambo gusa yashikirije yavuze ati ibya Tshisekedi rwose si umugabo wo gufata ijambo. Tshisekedi nta mugabo urimo wo guheza isezerano. Iryo ni ryo jambo Edi Kapende yashikirije rya nyuma mbere yuko yurizwa indege akaja muri province ya Kinshasa. Ibyo rero nibyo tugiye kuganira rwose. Ubwo niko bimeze. Guverinoma rero ya Congo iracyaharanira intwaro rusange, bikavuga yuko rero ingabo zikomoka muri Katanga zirimo zigirirwa nabi. Rero nayo makuru turi buze kuganira
mwana Kapende Edi ndetse n'ikibuga cy'indege cya Goma uko kiriwe kidakoze. Hagati y'aho rero nari mbabwiye kuri Kapende uko ibyiwe byiriwe bimeze. Biravuga yuko uyu mugabo Edi Kapende ibyiwe ari uko byagenze, nyuma aza no gutsimburwa byihuta, ahita atsimburwa n'uwitwa John Chibangu. Uyu niwe wabashe kumutsimbura byihuta cyane. Wumve yuko ari akantu kapazwe kuva kera ko agomba gutsimburwa. Rero yagiye i Kinshasa, hanyuma amakuru dufite nuko yaho yatwawe n'ubu hataramenyekana, gusa biravuga yuko ari muri Kinshasa ariko aho yatwawe n'ubu hakaba hataramenyekana. Bikavuga yuko rero ntabwo yatwawe n'iperereza, ariko kandi aho yagiye n'ubu ntabwo haramenyekana. Uyu rero Kapende ninde? Ni umujenerale ufite inkomoko muri Katanga, bikaba rero ari naho yarayoboye muri ho Katanga, kandi ho Katanga ikaba yarigizwe hafi n'intara zigera kuri 4 zirimo naho Lomami. Rero akaba mu minsi yashize yaraherutse gutangaza avuga yuko we icyo yifuza ari amahoro mu ntara ayoboye. Uyu mugabo rero bikavuga yuko ari umugabo w'ijunja n'ijambo, ariko uyu munsi bikavuga yuko ari mu buroko kugeza n'uyu munsi bitazwi aho ari. Irengero ryiwe rero rikaba ritaramenyekana aho yarengewe, gusa biravuga yuko yahagaritswe hanyuma akajanwa aho bivuga yuko ngo bishobora kuba ari mu cyumba cyo kubabarizwamo, ariko n'ubu tutaramenya neza niyaba ariko kuri. Gusa ukuri guhari nuko Edi Kapende umuyobozi w'intara yaho Katanga ubu atakiriyo, ahubwo yafashwe akajanwa i Kinshasa, nyuma y'ibyo akaza gutsimburwa n'uyu tuvuye kuvuga witwa Edi Chibangu, akaba ari we ugiye kuyobora iyi bataliyani ya 22. Ibyo rero bikaba byavuga yuko bwana Kisegeti ari umugabo udagira ijunja n'ijambo, uko musezerana uyu munsi akayasesa nk'inkoko mu kanya gatoya cyane. Ibyo rero niko byagenze kuri Edi Kapende. Nari maze kubabwira ukuntu yafunzwe n'ukuntu yafunguwe, hanyuma rero ubu yongeye gufungwa, ntawamenya irengero ryiwe niba azongera gufungurwa, ariko kandi bikavuga yuko hari procedure yo kuelimina abakatange kugira ngo babahereze abandi bantu bashoboye kuba, ni ukuvuga ngo hariho system yo eliminatoire, système d'élimination. Bivuga yuko abakatange ni nko kunatwe hano muri Sud Kivu na Nord Kivu bimeze, ni ukuvuga ngo nta muntu w'iwacu ugomba kuyobora, tuyoborwa n'abantu batari iwacu, bityo abantu bakicwa bunyamaswa. Ibyo nabyo nibyo bishaka kuba muri Katanga. Mwumve yuko rero abantu bavuga bati amahoro ya Kongo abuzwa n'abantu bo hanze, ariko amahoro ya Kongo abuzwa n'abakongomani ubwabo, kandi cyane intwaro iri ku butegetsi nibuza amahoro mu gihugu. Rero niko bimeze, afata abantu bakagombye kuyobora iwabo akabakurayo akabazanira abandi batarabaho kugira ngo babatortire babagirire nabi. Ubwo niko bigiye kugenda no muri province ya Katanga. Mu byumve cyane, ejo n'ejo bundi muzumva ko naho ibintu bitangiye gukomera nko muri Nord na Sud Kivu. Ibyo rero abantu baretse kureba kure cyane, bikavuga yuko ejo n'ejo bundi ubutegetsi none bushobora guhinduka, nk'uko John Numbi yigeze gutangaza, aravuga ngo ubutegetsi mwihangane n'igihe gitoya bushobora kuzasubira mu maboko ya ba nyirabwo. Ibyo rero Kisegeti natabireba neza agakomeza gukora nk'iba arimo akora, ibintu bishobora guhinduka. Nayo ikibuga cy'indege reka tubivugeho nabyo. Ikibuga cy'indege iwacu ciriwe gifunze muri Goma. Ikibuga cy'indege rero kikaba cyafunze ku isaha 4:10 gusa, kikaba cyafunze imirimo yacyo. Abantu benshi rero bahise bandika yuko ikibuga cy'indege cyafunzwe kubera imirwano ya M23, abandi bati ubu M23 yafashe umujyi wa Goma, abandi bati M23 yasuzuguye Pacifique, abandi bati M23 ubu igomba kugera ni Bukavu. Ariko rwose ikibuga cy'indege cyafunzwe kubera iyindi mpamvu yihariye itajyanye n'intambara ya M23, suko M23 itatuma gifunga, yuko aho iri ntago ari kure, ishobora no kuharasa, ariko nanone ntabwo arizo mpamvu.
nanjye iyo makuru nayakurikiranye, amakuru ya M23 yego intambara zabaye kuva ejo n'uyu munsi zabaye, ndetse n'isake abazarendo na leta basubiranyemo bonyine, ibyo ni ibintu byabaye. Ariko rero ikibuga cy'indege gufunga Igoma ntabwo cyafunze kubera intambara, ahubwo cyafunze kubera problème technique yabaye mu ndege ya Boeing 787 yo muri Ethiopia. Ibyo rero niko byagenze, ikibuga cy'indege bituma gifunga. Rero ikibuga cy'indege gufunga byavuye kuri pane y'indege yabayeho, muraza kubikurikirana niyenda abantu mukomeze kurikirane amakuru, muraza kumva impamvu y'icyo kibuga gufunga. Hanyuma rero ikibuga cyongeye nanone kuza gukora ubwo iyo ndege barangije kuyikora. Ni ikibazo cy'amavuta ajya muri moteri, ni ukuvuga ngo tiyo ijyana amavuta muri moteri niyo yari yapfuye. Ubwo rero baje kuyikora, indege zongera gusubira muri activity. Ariko hagati aho ngaho habayeho icuraburindi ku bayobozi cyangwa se ku ndege zirimo kugenda n'izindi zirimo kwitura. Ibi ni ukuvuga ngo indege aho yahagaze yari muri axe ya running way, ni ukuvuga ngo yari muri runway, bituma indege zihagarara, haba izitura ndetse n'izija kuguruka. Ibyo byose rero bituma abagenda baparika, bituma rero ikibazo gikomeye nuko ikibuga cyegereye neza Igoma. Ndibaza ndetse kubera iki indege zitagiye kugwa i Bukavu, ariko indege bahita bazohereza muri Katanga. Buriya indege zose zari kugwa Igoma zagiye kugwa ku kibuga cy'Ikalemi. Ni ibintu bikomeye cyane. Indege zari kwitura muri ayo masaha ku kibuga cy'Igoma zagiye kwitura ku kibuga cy'Ikalemi. Nkibaza ndetse ubushuti Kisegeti yaba afitanye na Ndayishimiye byagenze bite, kuki atamutije ikibuga cyo hafi ariko zikaja kwitura iriya kure cyane mu gihugu epfo cyane muri Katanga, Ikalemi, abanyabyura barahumva. Ni ukuvuga ngo indege zavaga kuri Goma zikaja kwitura iriya. Ubwo wumve yuko nimba hari umuntu wari ufite kwitura kuri Goma, bategereje naho ziparikamo aho ngaho, nyuma yabyo zongera kugaruka ziza kugwa nanone ku kibuga cya Goma kimaze kuba repare. Ubwo rero niko cyagenze, n'icyo kibazo cyavutse ku kibuga cy'indege cya Goma, habaho panique, ibintu birakomera, ariko nanone byaje gutungana, ikibuga cy'indege ubu kirimo gukora neza. Hanyuma iyindi nkuru ngiye kongeramo ahangaha nuko muri uku kwezi hamaze kurohama amato atatu muri iki gihugu cya Kongo. Ubwato bumwe bwarohamiye i Karehe, bwari bujyanye ibiryo ku mujyi wa Goma buvuye muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo bwato bumaze kurohama, impamvu yabyo nuko bwari bufite ibintu byinshi byatumye burohama. Ubwo bwato buragenda. Nyuma yabyo haje kandi kongera kurohama ubundi bwato muri Tanganyika, bwari buvuye muri Tanzania, burimo abakongomani, buza kurohama bugeze ahantu hitwa Ikabimba, abariho buza kurohamira. Bishoboka ko nabyo bavuze ko ari umuyaga, ariko nabwo birashoboka ko byari bitekeye abantu benshi. Ni ukuvuga ngo Congo toujours c'est un pays mal organisé, ni igihugu nanone kitaragira umurongo mwiza, kuko bivuga ngo kiracyaharanira intwaro rusange. Ni ukuvuga ngo intwaro rusange ntirabaho, kuko ubuyobozi busa nkaho buri Kinshasa gusa mu bakinwa. Ubwo rero ngasaba kugira ngo abantu mukomeza kudukurikirana rwose, muduhe ibyo korwa, abantu mutanga ibitekerezo. Impamvu y'amakuru en réalité, impamvu tuvuga amakuru ni ukugira ngo abantu bumve amakuru kandi banashake n'igisubizo cy'ikibazo kiba cyavutse. Rero abantu iyo twumva ngo Kongo ni intwaro rusange, iracyaharanira nako kuba intwaro rusange, kandi turi abakongomani. Ni ibintu rero abantu bashinzwe guverinoma, abantu bazi imiyoborere, mugomba gutekerezaho cyane. Nuko niko bimeze rero, nuko byagenze. Ubwo bwato rero bukaba bwararohamye Ikabimba. Rero uyu munsi nabyo narinje kubabwira ko hari ubundi bwarohamye muri Katanga, nanone bwarohamiye mu ruzi bita Rufira. Abantu bize geography cyane muribuka Rufira. Iyo mvuga Rufira uhita wibuka na Ruvuwa, kuko izo ni inzuzi cyane zegeranye. Rero bikavuga yuko ubu bwato nabwo bwaje kurohama aho ngaho, ndetse buza gupfiramo abantu batatu bararobwa, nabwo ni ukubaroba,
barabaroba ariko ari imirambo, haza kurokokamo abantu 12 bagizwe n'abagore 6 n'abana 4 n'abagabo 2 gusa. Nyuma yabyo abaje kuburirwa irengero banganaga na 23. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane muri Kongo. Nabwo ubwo bwato bakavuga yuko impamvu yabyo rero bishobora kuba ko bwari bufite ibintu byinshi, kandi bunafitemo n'abantu. Iyo ibintu byabaye mal administré, hari abantu muri Kongo n'ubu bakijyana n'inka mu bwato, ugasanga ko barava Uvira, ko barava Tanzania bajyanye n'inka mu bwato. Ubwo inka ziramutse zirwanye urabyumva nawe ko ubwato bufite kurohama. Ariko urungubwo nabwo baravuga yuko yego harimo ibintu, ntibavuze detail y'ibintu ibyo ari byo, ariko ngo ibyo bintu nibyo byaremereye bituma ubwato moteri itakaza imbaraga, irahagarara. Imare guhagarara ntibanayijakinga, ubwato nuko burarohama. Ibyo rero niko byagenze, ubwato bwarohamiye muri urwo ruzi rwa Rufira, hapfamo abantu 3, nayo 23 baburirwa irengero kugeza n'uyu mwanya, nayo abo bandi 12 bararokorwa bajanwa mu bitaro. Bikavuga yuko rero leta yo muri iyo teritware bavuze yuko ari teritware inagoye kuvuga cyane, ahangaha isa niyananiye kuvuga, ariko bayita ngo ni ngira ngo ni muri teritware ya Mitwaba. Rero aho niho byabereye, muri teritware ya Mitwaba, aho niho byabereye. Rero ubwo bwato bukaba bwarohamye butwaye abo bantu bose. Gusa leta ya muri Mitwaba ikavuga yuko igiye gushakisha mu dusozi duhari kugira ngo irebe ko yatoraho iyo mirambo nyuma y'iminsi 3, ngo yuko imirambo ishobora kuzamuka. Rero nayo ya Kongo nari ngize ngo nongere kandi mbasangize, yiriwe avugwa mu gihugu. Nayo ayandi tuzongera kubonana ejo tubagezaho amakuru y'ejo ku wa gatandatu tuzaba twabateguriye. Naho ubundi mukomeze murara haryana. Reka kandi mbibutse yuko igisagara cya Goma n'ubu kikirimo agahenge k'ikibuga cy'indege kirimo gikora neza. Ikibuga cy'indege kirimo gikora, nta kibazo gihari, pane yari ihari yabaye resoli. Ibyo rero niko bimeze. Mukomeze mugubwe neza, kandi natwe turakomeje kugira ngo tubane namwe, nuko namwe dukomeza kubona inkunga zanyu. Kandi rwose abantu mwifuza kutwunganira, nongeye kubatera inkunga, aho hasi hari nimero yanjye mwanduhamagara, hari na email yanjye mwatwandikira mukatwunganira mu bitekerezo ndetse n'ibiganiro mushobora kunyuza kuri TVS. Natwe turahari kugira ngo tubibafashemo. Mukomeze mugire ibihe byiza aho muherereye.